अहानबदा मरुओइबा पाउसिंग पिजरी चीफ मिनिस्टर एन वीरेन की वार ऑन ड्रग कैंपेन की सरुक अमा ओइना उक्रुल डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा थारंबा पोपी पांबी सिंह यानथत्रे लाकदौरिबा असेंबली सेशन असिगी मीडिया हाउस अमदी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन सिंगे टेम्पररी पास सानबगीदमक्ता मरी लैनबा चेसांग थाजल्लगनबा खंगलक्ले अमदी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की क्लास 11 अमदी 12 के एग्जाम ngasiदगी हौक्रे खुरुमजरी ममी टीवी की मणिपुरी पाव येंगबिरी बख्वाई पुमनमकपु योलेंबा बिक्रमना तराम नौसबगा लोइनना पाव संदोंगना पिजरी चीफ मिनिस्टर एन वीरेन की वार ऑन ड्रग कैंपेन की सरुकम ओइना उक्रुल डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा थारंबा पोपी पांबी सिंह यानथत्रे हाइरी मणिपुर की इनकलक्लिबा नहा सिंहबु ड्रग की निसा की मायोक्तगी कन्ननबा अमदी तुंगी पुंसिदा अफबा साउकटबा खुनाय अमा ओइनबगीदमक्ता संगसेलक्लिबा खोंगजंग अमा ओइना WTR उक्रुल अमदी कथाव कताम नावलोंगा पुन्ना कुसमनदुना उक्रुल डिस्ट्रिक्ट की लाहो विलेज दा पोपी यानथत्पगी थबक असि पांगथोक्खिबनी रौदई कताम नावलोंग लुंगसांग सिटी कताम नावलोंग रामया कताम नावलोंग अमदी हता कताम नावलोंग हारिबा यूनिट मरी असिसु पोपी यानथत्पगी ड्राइव असिदा सरुक याकी हाइरी लोइनना चीफ मिनिस्टर एन वीरेन खुंजा सिंहना असुमना ड्रग की मायोक्ता संगसिंगलंगलिबा खोंगजंग असिबु थवाई हापीबगीदमक्ता थागतपा फोंदोक्की मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली डिप्यूटी डायरेक्टर NPRO नांदाइबम रविंद्र सिंह थादोरक्प सेरोल अमगी मतुंग इन्ना लाकदौरिबा असेंबली सेशन नसिगी मीडिया हाउस अमदी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन सिंह टेम्पररी पास सानबगीदमक्ता मरी लैनबा एडिटर इन चीफ नत्रगा एडिटर की वैलिड लैरिबा DIPR कार्ड अमदी पासपोर्ट फोटो अनिगल लोइनना मरी लैनबा सिंगदा फेब्रुवारी 19 फाउबगी मनुंगदा पिसिललगनबा खंगलक्ली लोइनना टेम्पररी पास असी फेब्रुवारी 19 दगी 19 फाउबगी ऑफिस आवर की मतमदा लौबा यागनी हाइबा वाफम सिंगसु सेरोल असिना मखा तारी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की क्लास 11 अमदी 12 के एग्जाम ngasiदगी हौक्रे काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की सेक्रेटरी KS असि कुमार थादोरक्प सेरोल अमना खंगलक्ली एग्जामिनेशन सेंटर के ऑफिस इंचार्ज सिंगना सब्जेक्ट सिंह की बारकोड सिंह निंगथिना मफम साना सिजिनबा अमदी मरी लैनबा पुलिस स्टेशन सिंगदगी मतम साना सतुना लौरुनबा खंगनख्रे हाइना सेरोल असिना मखा तारी मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम दगी थादोरक्प सेरोल अमदा हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा मफम खरदा नोमई कापगी थौदोक खरा थोक्रबसु मपुंग ओइना सेक्यूरिटी फोर्स ना लाक्सिंदुना थंबा ngamkhre हाइरी सेक्यूरिटी फोर्स ना सिंग अमसुंग तमदा थीबा हुंबगी थबक सथक्रे हाइरी थासिगी तरागा मापंदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग बाजार दगी मसागे सही कुनगमातोई सुरबा कमरुल हुदा कौबा मियोयमा ब्राउन शुगर केजी अनिगा ग्राम मरफू इम्फाल एयरपोर्ट दगी फागत पंगमख्रे हाइरी नुमित असिमक्तदा ओल जेल रोड की ग्राम सत्रुका कुंट्रा माथोई की WY टेबलेट का कोनना पोरोमपात की बसई मयूम याइबी सही यांखई गमरी कौबी नुपी अमा मणिपुर पुलिस ना फागत पंगम खिबगा लोइनना हाइरिबा ब्राउन शुगर अमरी WY टेबलेट फागत पगी थौदोक अनिबक मणिपुर पुलिस ना तोंगान तोंगान बा केस अनि रजिस्टर तौख्रे हाइरी नेशनल हाईवे कुंट्रागा तरेट अमरी नेशनल हाईवे अनिदा लमदम मसिगी तंगाई फदबा नोमदा संगदबा यादबा पोलम पुबा गाड़ी सनीगा तरागा तरेट अमसुंग कुंट्रागा तरेट हाइरिबा लंबी असिदा अपन बयावदना पुसिलकी
Makatana posay pusalaknaba kudong tiningai oiba mafam kaya dasu security force na akan ba section thaurang laukat ki Manipur ke district pumna makta pamdaba thaudok thoktana bagi damak punna checkpoint samaga nifuga mathoida asat ok sing sek tawbada singnaba sing amasung tamda punna mioi sani ga humfuga manga fagatuna wahang pang satagi hairi Miyam na semdin sajin ba video amadi aran ba pau da thazabi ganu amasung asumba aseng ba ipaw khangbining labaso mobile number 9233522822 da call tawbiraktuna khangbiraba yagani loina na laki ba kusukulai sing su atuba matamda manang nagpa police station natraga lainga ke security mioy sing da sinabiyo haina su Manipur police control room na thadorak pa sero lamana haidi Gari huran naba honaraba miyoyani Manipur Police na fagat pangamkre tha sige taraga mapanda Regional Institute of Medical Science Campus manung dakhamba gari masa huran naba honaraba Taubal District ke manung sanba songtham nungai dagi masage sahi nifu gahumdoi suraba Azizur Rahman amadi Lilong ataw kong mamang laikai dagi masage sahi kuntraga matoi suraba MD Kuyamudin Kauba miyoyani Manipur Police na fagat kre makoi dagi diesel auto ama mobile phone ani amasung master key ama fagat pangam kibaga loina na mari lainaba police station na case ama register taw kre hairi Ngarang nung tilpung aniga medit jangkay rom taba matamda Imphal Airport ta Indigo Airline gi surveillance staff sing na brown sugar kilogram aniga sup na kun fagat pangam kre hairi Imphal Airport tagi mapanda sat na bahon naramba MD Kumrul sahi kun ganitoy apok pa Abdul Salam gi baggage adu sing na badagi screening tawba matamda miyoya si dagi brown sugar kilogram aniga sup na kun ga konana fagat pangam kre hairi hairi ba miyoya si Taubal district ki Lilong bazar dagi ni Fagalaba polam sing adu singjamay police station da kusin na kibagaloy na police na makataba investigation sa tanabagi damakta case sama register taw kre hairi Imphal West District ke manungsan nalayba Regional Institute of Medical Science da kidney transplant tawbagi ayawa fangle hairi Certificate of Registration under Section 14 and 15 of the Transplantation of Human Organ Amendment listing aniga taraga mathoy gi makada registration asi tawbani registration asi issue tawban numitagi sahi mga gibelit oigani Directorate of Health Service Government of Manipur na authorized tawduna atuba matamda renal transplant service asi hauragani hairi ningsing bayabadi RIMS Hospital na hanadagi su hauna anaba singbu ahongba mamalda layeng bagi khudong saba piduna lakhibani Tangjing Singbu Zomi Student Federation amadi Ukaloikai Village ki ningtauga yenari ngaida Manipur Sarkar na Tangjing Singbu yenariba makoyani ki marakta mit nakong oina mariksumba wafam sabak faktu na kangan kre tha sige taraga mangada Zomi Student Federation na press note talk na Tangjing Singbu Colonial matamdagi haukip reserve lising amaga samapan taret ki makada layram mi haiba fongdora kiba wafam adobo yaning daba fongdok pa oina Ukaloikai Village ki chief ni haizaba Teng Komang haukip na kuyek pido na thadorak pa serol da Tangjing Singbu ingkum jali singaniga taraga marige agas kun gamangada matamdugi sarkar gi matung ina Thangting subdivision gi manungsan na mahaki jurisdiction gi makada lay masida kanagumba student organization CSO natraga NGO amatana mata mahaki mapa mapugi haktaktagi layram laba Thangting gi matangda yaubagi mathau tade haina yenaringaida Manipur sangar sarkar gi forest environment and climate Sales ki Special Secretary RK Amazine koyek piba serol aduna yenariba anigi wafam adu miyamda lana lamjing naba atamna na sinba khuzil thaurang ni haina fongdoki Tangjing singsang asi ingum jali singa mga samapan humfu taruki September taraga taret ki Indian Forest Act lising mga samapan kunga taret ki makada notification thok tuna Chorachan Pur Khopum Protected Forest ki makada lay amasung Ukalaukay Village asisu Protected Forest asigi ngamkay gi manungda layba kullamani hariba kulla sisu ingkum jali singaniga kun ganitoy gi November tareta Principal Chief Conservation of Forest amasung Head of Forest Force na
थोनकिबा ऑर्डर अमगदा लेख्रबनी अमसुंग सरकार असिना हिरम असिगी matangda थिगतनबा थबक लौखतबा हौख्रबनी हाउकिप रिजर्व कौबा रेकॉर्ड अमता सरकार लेते अमसुंग इंकुमजा लिसिंग अनिगा कुनगनी थोइगी नवेंबर दा गेजेट नोटिफिकेशन थोक्तुना थांगजिंग सिंग असे मणिपुर एंसेंट एंड हिस्टोरिकल मोनुमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइंस एंड रिमेन एक्ट लिसिंग अमगा समापन हुंफु तरेत की मखादा लमदम असिगी यामना मरु ओइबा लमनी हाइना लाउथोकिबा लेख्रबनी हाइना सेरोल अदुना फोंदोक्रे हाइरे Kangabok Joint Coordinating Committee na ngasi Kangabok Kungangi Maru Oiba Laifam ani sit sengdokre haukiba sahi gi me om dagi haurakkiba irang na kuki militant sing na maru oiba laifam kaya manghan takan kiba sing adobo nungnang ba fongdok paga mari lainana ngasi Kangabo part 3 makha laikai da leiba ibudau mapal amadi part 2 da leiba ikok ningthau haraubung da committee gi convener kundrakpam Biset mangang da lusing duna member sing sit seng kibani लानमी अमा ओइरगदि लानमी की लिस्ट सत्कदबनी मोबाइल दा वीडियो नमलगा थागतलगा हेरो साबदी असेंबा लानमी ओइबा यारो हाइना इफ्सा की वाइस प्रेसिडेंट कुराइजम अथौबना फोंदोरखरे वाफम असी ngarang pangthokiba UFO North Division की अवांगपना तेंगोल लाकपा लोइसंगी तरागा मंगा सुबा कल्चरल होली डे पीस कैंप लोइसिनबगी थौरमदा फोंदोखिबनी महांगना मखा तारादुना ngasi satharagliba lan asi aikoi kayam koina sathakini haiba ngamde amadi karam kanda loisingani haibasu aikoi da haiba ngamloi maramdi ngasi aikoi gi yumbi makong singsit loina sumsaba oibana thokpa ngaktani haiki masi aikoi gi lebar se mitop to wayan biu na chensen ga dabuna te mi hat pada chenari ba just ado just to gi manap ta sang ga aikoi no wayan biu no wayan da kaya mapum pha no wayan la ka to gi wa leite adun lebar se ai lebar ti aikoi sana kan jaga dabni ai lebar ki lebar aikoi sana lepsa ga dabni madu kan na ba lem na bu hana ba aikoi su mapangan kan ma yumthang na ba lebar sing na aikoi da han na yeng ba ngam na ba mom da aikoi pangan sagat da ba ya doe madu sagat na ba hona ra ni ngasi naha mayam na thola kan da aikoi lebar si kan gane ya dana tholei se masi matam na purak pa du lo ba awan mani hai ba awan ba sigi chap chab khudong chab lo ga lebar se amuna mitom na lan ta ba ngam na ba amade aikoi gi namkhai gi sambal sing ase aikoi no na sambal khajan ba ngam na ba aikoi khudi ma no hona min se ya ba wafam jai ja ba lo tension jage All Manipur Muslim Student Organization AMSOGI Executive Council lising aniga kungamari kungataruki oina wasak laukarba thaumi singbo Muslim Student Development Organization sangayung fam na thadorakpa serola mada yaifa paujel pirakli loop asigi nauna khangat kraba Muhammad Imtiaz President amadi KS Dilson Secretary na lusingba Executive Council asina Manipur gi mahiroi khunai gi danatana laibaki oina yaifa gadaba thabak thoram kayada sauna saruk yaduna kathokpa amagal loina na thabak thoram ni haibagi thajaba thamjari asigumba mating leiba mioi singbu leibak miam da kusin nabiba asigi damakta amsogi well wisher pumna mapu thagat fo fongdorakli leibak miam amadi khang hairaba educationalist CSO sing amadi well wisher pumna makna nauna khallaba amsogi executive council asibu thauna pangal hapiduna kunai gi afaba thabak tawbada hena kumang sausinba oirasano loina na loop asina leibak ki damakta tawrakba thabak tawram singda MSDO sangayung famna angamba mateng pangani haiba wafam singsu zero lasina makatarakle The Joint Tribe Student Association की convener कम RNSOM Daisui Gangmaina Tamenglong District की Mahur Rota Lambi Semduna Black Topping Tauriba Amadi Bridge Construction Singba Sathariba Thabak Singda Hakteng na Satuna Yengsen Kre Hauzik Sathariba Lambi Tong Semba ki Thabak asi Quality Maintain Tauduna Prazamiam da Kanaba Piba Amadi Semgat Sagali Basing asi Atuba Matamda Loisinaba Public Nasu Cooperation PBO Haiba Wafam Sing Suthamki Kongsat Aduda Company na Tengnariba Isu Singi Matang Dasu Kananay na ki Amadi Daisui Gangbayna Hauzik Semgat Sagaliba Artwork Black Topping Retaining Wall Construction of Drainage Amadi Construction of Bridge Foundation Singsu Yengsin ki Loina na Kunza Sing Dasu Semgat Sagat Pagi Thabak asi Satharakpa Matamda Cooperation PBO Hainasu Apil Tauki
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ 22 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯄꯨꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯏꯟ ꯊꯤꯕꯤꯔꯒ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯅꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯊꯦꯛ NYTHCꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ O ꯑꯃꯔꯖꯤꯠꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯊꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯊꯦꯛꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ 5 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯊꯦꯛ USYC Uchekon Maira Basikong Mangal Basikong Mamang Lekai amadi BPWC Basikongna Singba Club Singna Konba Hangduda Ladyba Lofam Singda Matamga Sunaba Mana Masing Taduna Jinjakta Mipal Tangdana Honaduna Lakibani Aduga Sa San Sagol Yauna Makal Amatagi Ziba Panba Sintadok Pidanaba Mangzauna Hokiba Zanawari Mangada Nungtigi Fongba Pause Singda Hapsa Kibagi Matungda Adumak Makata na Sagol Sing Asi Adum Mapuna Loka Laktabadagi February Mapanda Hariba Sagol Sing Asi Fagat Kibani Hairi Uripok Huidrom Lekai Development Committee na Sinduna Uripok Huidrom Lekai Community Hall da Pangthok liba February taraga ni pandagi kungamari forward sa Tagadaba kungamapan suba state level S group Karen Championship lising aniga kungamari ge humnisan ba numit asi nupagi senior mesta S Gautamna M Thoibabu point kungamanga taret kungamari mari lauduna mai paki El Nganthoi bana RK Amarjit pu point kungamanga taret kungamanga taruk lauduna mai paki El Taibang Ngan bana TS Moirang Sanabu point kun Taragani Toy kungamanga taret lauduna mai paki Ice Herona KSIS Josepu point kungamanga taraga kungamanga kun lauduna mai paki Loinana Sub Junior Mesta El Serina El Anupamabu point kungamatoy sino taragamapan sino lauduna mai paki M Robinson na M Tayaibu point nipan taraga taret taraga mga mapan lauduna mai paki amadi M Tondon bana I Irikpu point kun mari kun matoy sino lauduna mai pakre hairi Aroibada maruoiba pausing miyamda muka na thamjari Chief Minister N Virengi War on Drug ki campaign ki saruk ama oina Ukrul district ki mafam kayada tharamba popi pambi singyan thatkre Priva Assembly Session asigi Media House amadi Print and Electronic Media Persons sigi temporary pass sana bagi damakta mari lainaba se sang sing thajal lang na makhangalakli amadi Council of Higher Secondary Education Manipur gi class 11 amadi 12 ke exam ngasi dagi hokre Hauzaki oinadi Mami TV na sandok sa Manipuri pau matang asida loijare makata ba pau gidamak Mami TV umiyang tado na lebiyo mayambo mukan na kurumjari